Menam social media no so na makohu video bi a yenua ba Vivian Lawrence in a marriage traditional costume wa fan ho fapa na wo sekente bi gu na betri na bi twa na sen na sika gudie bi ehhehhe ne nsa ne betri na be ma one ne ejina ho ne alleged husband no ene ode ne nsa fa na no twitwi na no ka nsem eye to eye contact hwemenim na menhwe wanim bi na otie background voice ni bi abeti se efe yemamutiri nkwa oni ade na mekwa video no e wo social media no so na mehwe comment section no ase na mehu se amanfo comment se ene ana eye private ceremony no ekoso e okuma ase ene ne mountain so yesi invite amanfo kakra wanya invitation letter ni bia untumi ensi ase a video ni bi ana wo hwe wo screen ase no bi sase we ka hu a waware mienu na first one ye den 2021 2022 ana video bi pop up on social media no so yibehu se Vivian ne young guy bi ware na ibisa Vivian o ka se da bi enya no kre na emum sa ebre no na advert ana na omo shooting January 2024 Emilia Brobe ene Vivian Lawrence bonkomo wo kukuseku show so Emilia Brobe na platform so ana Emilia ebisa Vivian se bema ben ana one ne wo sisi sei ana Vivian kan acho Vivian aware Debbie. do you intend to get married? Of course. Okay. And so baby no matter how strong and said you'll be right. You need someone to talk to. Exactly. And Timmy Bompire at the right time. Now me one little fear. Okay. And what worry you? Who fear anything? Ebiana the whole bano. I'm be treaty me my. Okay. Ebiana me so me kono. Ni ma na se bia no wo ma no so am be treat me mani ye e bia na o men treat me ye e bia until me sure say okay bibi sa be see dia ma me moving on but e bo hon pai en chakra. I'll be glad to. This me bon pai me so worry baby de pa ye be worry abusia na Vivian ensem ni bi eno no ne akotie e de aba ene abrewa ayipuma kwamu a ene ye nua bɛntie ne ama ne bokyere mu se waware ewokuma ase ne monten so ne nkasa nche yenkɔhwɛ eye wedding ceremony anase traditional wedding ceremony DC wo mra ne ba yato aso before be go video no ebi ede aban mekanfo pro technologies ede ama so ye densifo west dan say your office na ode ama han open original CCTV camera to de abobon fiem bia ya kromfo bi ba ho abedi eniamo ho nsem anase nipa bonefo sema betumi ato ne so a recording nipa dua voice nso aba clipa de afo ni chire pro technologies aso ye na kwadwo mo original CCTV camera yi bia to ope bia tu atonso a mpanimfo numbers no and the good screen so na pro technologies e men kancho se niema bebre na no omoye o maso electric fence installation doorbell automated gate as say aba ye the remote control ni nyina ye mpanimfo nsan wan dwuma omoye o ka opeka tracker GPS dia bom kronfo bi wie betumi atracke akohu ba bia ka nisi age o ka de ama wafo ani kire pro technologies aso ye numbers no and a good screen so frame penny4 na penny4 emra waso ye me installation come and fama e bibia ntumi ni mu abusia yenkwa Vivian Lawrence awade na se ne me course wo ho emra
Sure. Wow. Anya no. Come on. Why when if? Hallelujah. Don't worry, good. I have faith. Papa. Yo. I'm calling you now. Fresh no. And let me tell you people, I wanted to surprise you or my family and Oga's family. And I want to take this opportunity to tell Oga I appreciate him. It seems that I am a burger today. If I am an Italian brother-in-law, I cherish him. I love him so much. Thank you. In Italian language, I will tell you guys, congratulazioni. Yo, that's it. My foot go kakra me de bema oga ene ya. Me dey say aware kwan wa. Ebi ti dey friend aware no. Na den ma for aware no. Mo de ni e ba dia be ba mo ma. Sannie ene abrabosu no. Entimi enta ma aware enkoso yi. Ntini amesre inu yakuma ene say wonya butu. Yeah. Why? Yeah. Sir, honey, dear, come up for your penny. Buy honey, dear. Hey, come on. Why are you ready? What's wrong? Bible says, Say, okay, could Jare. Now the tower for Manoa. Ya from Mano. Would you get free to my papa? What brand ya? Said you may hear, oh, papa. No, yeah, dear mamma, So to you, dear. I'm a oh, I want to get the break. I want to get the break. Praise, so I also buy you for Papa. Awusia na de course no amosomfo dan kwase prince e be koso de ani adbinsem ye chi de anoma ba kora to form ye be mo afa feeling so nti mesere so ba no subscribe no share na busia na tumi akoso wa kese na before be kra mo am yakọ no kan for Charistic Company Limited in friend is Amisha ne Zaraje capsule so de amount say be infection bacteria bi abegi ni pedua na contents wo nkwaji bi oba edun fit kwaji wa yasi tumi ka odwe mudi echese e flu won se bu mu no e ba to ta e bitumi abegya e fibroid yade kwaji mpanimfundu bi infertility ulcer prostate problems so ba bi nso wo ha woni atenka kwaji mpanimfundu bi oba kwaji mpanimfundu bi hindi eba mesha eba malaria fever typhoid diabetes aye wodru eno no o blood pressure no wo ha wo nse ekosoro na eba form akwaji hindi eba mesha ye wodru pa zaman capsules eye memedru ebesisi ya de sexual weakness be ma de bonitim kija now since 1 minute obey ukomutwi wa yire o girlfriend wo de ni kompem 1 minute now since so yes de obey ye yes akra na onyega kwaji zaman capsules bi edru ye fd ya hwema de atum se eye opendro to akofumase herbal stores and sabeka mpanimfundu bi mom wa chichi ni benche de mumfa doctor number ne mpanimfo mo nkomo na bibie ntumi enwipe yo mesrew so ba no subscribe no ahye ne busu na tumi akoso ayekese ya from Dan Kwesi Prince nyame eyadoma da se ne ebedi ahye mu makraw